Vhashumi vha ri vho anganea nga mafhungo a sa fheli a nga u sa u shumela fhethu na sa vhavhuḓi na u sa gonya ha miholo. U nga Mbilo nṱha iṅwe ndi fhungo ḽa u sa badelwa masheleni a pensheni. Abame abana vhavhili vho shuma poswoni lwa miṅwaha i ṱoḓa u ita ya 2 vhone vha ri vhulanguli vhusikwayo ndi tshone tshidziki tsha thaidzo dzavho dzoṱhe. Ndi muṅwe wa vhashumi vha hafha poswoni vhe vha wana marifhi a zwikolodo zwi re nṱha vhukuma zwa medical aid ye vha SABC vha kundelwa u badela tshikimu itsho tsha Medipos. Each and every month as a worker I am contributing. They are deducting my monthly contribution to the medical aid. So it's the post office fault that my medical aid is not paid. So they have to pay my medical aid so that they can settle my debt. I'm not going to pay that. It is their responsibility. Vho Warix vho khodi vha miṅwaha ya 47 vho shuma poswoni lwa miṅwaha ya 25 vhone vha ri vho vha sa kholo ri feme iyi i nga mbiandamela nga nḓila iyi. I am very worried to be honest with you, because I know from where we come from, the post office was never like this. But today we are having so many problems. Some says medical aid is a kubadelwa. Vhaṅwe vhashumi vha ri vha khou kona u swikelela dzilafho ḽavho ḽa malwadze a sa fholi. Vhaṅwe miraḓo ya dzangano ḽa vhashumi vho hwesa mulandu vhurangaphanḓa ha maimo a fhasi. They failed to defend the SRD. That's point 1. So that post office must benefit from SRD, which is SASA. We were paying 315 post office, they removed that, which it bring business to us. We don't have tools of trace in all the areas of post office. You don't have tool of trace. You can visit each and every branch of post office, whether it's retail, whether it's mail center, they're non-complying in terms of OSHA. Miṅwahani ya 10 yo fhelaho vha Poswo vho xelelwa nga masheleni a bilioni zwo vhangwa nga zwithu zwo vhalaho. Iṅwe thaidzo ndi u kundelwa u thola vhathu kha poso dza ndeme. Zwino vhashumi vha ri khuvha zwo eḓana vho ita na u isa nndwa yavho ofisini ya presidennde uri vha dzhenelele. Vhulanguli ha maimo a fhasi na dziṅwe thaidzo dza nga ngomu afho SAPO zwi nga ndi zwone zwivhangi zwihulwane zwa thaidzo dzavho. Zwino vhunzhi ha dzi ofisi dzo no mbo ḓi valwa zwine zwa khou ṋaṋisa thaidzo ya u kundelwa u dzhenisa tshelede. Khavhe vhavho vha fulufhelo kha feme iyo ndi thaidzo sina vhukono khavho. Especially as pensioners, we rely on post office, most of us. Musi zwo ralo vha poswoni na muhasho wa vhudavhidzani vha kha ḓi ḓo ṋekedza mvelaphanḓa malugana na zwililo zwa vhashumi.